Toko waru katoa na me pāremata no nā Motu-a-Kiwa kai rō whare pāremata. Toko toru o rātau he waiwai tapu. Nā ko tētahi no Hāmoa he kano hikitea ki nā kaino ho tāmaki makaurau. Me tana tū hei kai kauni hera, hei kai tono hoki ki te tūrukoro matua o tāmaki makaurau. E kaura, te kuninga o rikoriko nā kāhui pētū o te rangi. He reo hau mō ngā iwi o Te Moananui-a-Kiwa. A lot of us say we're the generations where our parents came from Samoa and the islands to, seek out the land of milk and honey. And so it's important for people like me to be really strong. It's likely we'll be in opposition. It's a huge honour, of course, to be here as one of the MPs of Pacific Heritage. Ko ka island Māori, I'm really proud of the fact that I'm here and I'm a part of this team. Hei tā whaanā koia I pakanga atu mō te tūru koromatua I te rātau. Ka whakatena atu mō ngā motika o ngā iwi o Te Moananui-a-Kiwa. The mayoral campaign a year ago, that was full on because we were all over the city. This campaign was much more local. So it was a good chance to be amongst people that I knew I'd go shopping with, go to church with. When I drop off the kids to school, there are parents there in the same area. And you're able to really connect with the community. You know the shopkeepers, you know where everyone shops in the local cafes. Ko Nicholas Anake te mema o ngā hinara no Te Moananui-a-Kiwa. Kātahi anō ka uru atu ki te whare pāremata, a ka tono ape hei minita mō ngā iwi o Te Moananui-a-Kiwa. It's probably wise for us to wait until after we know the final outcome of all of this, because it is my margin is obviously quite tight, and so those discussions are yet to happen. But whatever portfolio I'm given, there is a guarantee that I'll give it my absolute best. Whai muri I ngā whakaritenga tomo atu ki te whare pāremata I tēnei wiki. E mea ana rāua, he ohorere katoa ngā ahuatanga. You go into the debating chamber, you go into all these different parts of the building, you think, wow, so this is it, and we'll be a part of it. So I'm really honoured. I'm honoured for our families. I'm honoured for the opportunities. Saturday, election night done. Sunday, making arrangements to come here to Wellington, and of course, still here in Wellington today. But I am looking forward to going back to my home patch of Te Atatu. Ka raru pēr a Nicholas I ngā pōti motuhake mō te rohi pōti o Te Atatu. Nā te mea e torutukau pōti anake e wehe ana I a Nicholas me Phil Twyford o Repa. Aaron Ryan, Te Ao Marama.